Hello guys. Ay kutan ko kudlot sa kalabasa guys. So. Panitan ni siya guys. Ana guys. So. Kasoy nabubuan ni guys ning kudlot sa kalabasa. Ingon lagi sila guys nga utan pa kuno kudlot sa kalabasa nga kuan man kanang dapaw man kuno. Kaning dapaw guys gusto maluto na. Mawala na ni yung dapaw. Nira kong utan guys. So. Kalabasa guys. So. Kalabasa nga unod o kalabasa nga iyang dahon ako gisagol guys. So. Kung isa. Guys, na akong giluto na ako guys na kalabasa guys nagisagulan sa yang kuan, yang dahon, yang udlot niya guys Nya akong sudan karon guys sa kamahaw guys Udlot sa kalabasa guys. Hello. Bye guys.